Il-Tim Nazzjonali Malti l-ġimgħa jilgħab l-aħħar partita tiegħu minn grupp C ta' kwalifikazzjoni tal-kampjonati Ewropej li ser isiru l-Ġermanja matul is-sajf li ġej meta f'Wembley Stadium fid-9 l-Ingilterra tospita lit-Tim Nazzjonali Malti. Lejliet il-partita l-kowx tat-Tim Nazzjonali Malti Michele Marcolini tal-aħħar dettalji dwar x'qed jistenna minn dan il-konfront kontra l-leaders l-Ingilterra li ġa kwalifikaw mill-grupp. Meta kienet jindirizza lill-midja preżenti f'Wembley Stadium, Marcolini sostna li t-tim jinsab preparat għal din il-partita u konxju mill-qawwa tat-Tim Nazzjonali Ingliż li f'pajjiżna diġà rebaħ 4-0. Il-kowx tat-Tim Nazzjonali Malti Michele Marcolini sostna li l-plejers huwa stess jinsabu konxji mill-qawwa li jippossedi l-Tim Nazzjonali Ingliż li skorja f'kull partita li lab it-tim Ingliż f'dina il-kompetizzjoni. L-għan tat-tim Malti huwa li kemm jista' jkun jalaq l-ispazju u ma jħallix li l-Ingliżi joperaw u joħolqu periklu fuq il-lasti Maltin. Jakkumpanja lil Marcolini kien hemm il-midfielder ta' Reims Teddy Teuma li minagħti jew sostna li ma kienx faċli jirkupra mill-inġeri li kellu, iżda jinsab ottimist għall-partita tal-ġimgħa. Marcolini sostna li t-tim ħajjipprova jkun aggressiv kemm jista', iżda mhux dejjem tkun faċli, anzi it-tim Malti ħajkollu momenti li ħajsofri. For sure we have to give our best on the pitch, the last drop of sweat on the pitch, because we know that we play against one of the best team in the world. They score 15 goals in 5 matches, and maybe they deserve to score more. So they won already the group. So, but we don't have to think about that. We have to think that we will play in an amazing stadium, and this kind of experience of feeling has to give us more confidence, more willing to do our best, more than our best, because we know that this kind of match it's very tough. Marcolini temm jgħid li t-tim ħajkun qed jagħti dak kollu possibbli u m'għandniex għalfejn diġà nkunu negattivi u rassenjati li ser nitilfu. Finalment, il-kowx Taljan temm jgħid li kuntent li ħajkollu għad-dispożizzjoni tiegħu għall-ewwel darba li l-attakkant ta' Floriana Camarit li huwa wieħed mill-aktar plejers ta' kwalità fil-Kampjonat Premier Malti. Clinton Boħaġar, Għal minn Wembley Stadium f'Londra.